Sunod kay sa kayo, tsaka lukayang way paganan Pompey, nan uya kupur kasanti kapayu. Wat ranwat niara, September yasak silu, paran kauno riya kitrisak namang. Ranwat uya ran kay sa konowan, uya kupur kasanti kapayu. Wat jalan ka kan katla mo tayo, ay bang katya nan lolo, way pan pagkita ran, wan paron hapram, ang kakulian tayo tiyo, uya lolo ulit. Iman pagik jalan kupur benenan lalu ban bacong saya lang ngayon kacung sawas nan kupur umayang sangat subi di kalangan gicit sa pulmarakan medre penapan kupur mengai sukses pesen sakaratau berusia melel kapung na sesuzuban cukup disang senkin sakar keban kupur mangsam auto ban ranwat pagkacun mangir ay wulian tegi skoro so tegi sapun mar ngai serawu entosane acung alu benaban promo sang met pacola amen Kailangan senator ko melon wan baron abram jaga ko katlan sa matay uyapur o kanto na sa chief clerk o roll call. Senator Hudson Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artu, Senator Ricky Carl, Senator Sonse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmonds, Senator Bill E. Edward, Senator Steve J. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Denny L. Lapen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Candy Testua Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simna, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Mr. Speaker, members Ekliman present. Kailangan chansan mag-trial medre Ekliman ranwat trial sa trial etin nampe dan Ekliman mag-trial ang kagan katlanan sa matay uyak pur karatak tripan kamsak sa matay uyak pur ranwat o songata lakap trial ang kagan katlanan uyak pur lakap. Pwede tayo sa koro, may ban kairo sa matay uyak pur ranwat. Matay uyak pur arer o kalangan ng kupur koros o men pwede tayo lang bilsong at alakap. Senator yang atay ka uleletar kay mo ibandel.